atalimana kwemba talisaka kwinyina wange nayumbe ndato mugalo gwempologoma nabanzala omukyada mwene baba kwangubu aliye yali magombe ngayayira ku luguudo yakoba ati bakazi bange mba ku luguudo aye mba kuli ayaye ndikuwulira bubi tuli kwewulira bulungi wenfanga hoteli ya Sande neri kwenda okundita kali bambi tukali mu idwaliro eiganga omwembi Yazid yali ku kitanda obulanga embera tinungi akobo kubanga yaweebwa butwa mu kyakulya nga wowulire nga batukobera abakyala be chapati ku kyalo kyene kwazalibwa mwana wa wakawale walanga era n'aba kikola yakobera abantu be yakola n'ekiramu atweva nkubula mu bwensi wano so bitu ebiri tulyo abituufu ayi tudda kutegeera kituufu katonda akaliwo omwami ono ni manager we abere nga amuyamba ku music we bine ebyokwemba ebibaluma muna bituluma biri tulumira irala otegeera otya omwami ono Yazid mwami Yazid oyo maze emyaka egigera 17 nga yasoka kuba mukwano gwange ino mukwano gwange nasoka namwebuuzaawo ku bintu ebindi ku business edindi aye nga mwembi mu gurupu yeyindi aye nga zena nini gurupu eyange nga mweyambisaaku ngembanga wange ngeri mu bitali kugembagana bulungi mweta ida yakola ki ida yange meramu namwebuuzaawo na wali mwembi benga nze ntwala bembi era nenze manager wa Bukoli Buleire mwembi wa Muniru wa Fredi wa Yakuti bona kale mbere nzabuzibu nabembi bona wabula kinde kintu seku kinswiseku kubanga nakava mukire kandi kwira mukire cyo kabaze iberere abantu so ntu asobola tugemerera nga ifa abana abato abasinga kune gombesa kintu kino kabiri nabali kunkubeni ke so tulina obuzibu titudije tujja kukoba nsi okay ngime ba manager timuli mukutya kuchine kigwire kiri kobebwa nti abembi bali kubateganga muko butwa abandi twabona bayisi ati bamugwa butwa yazimbenda yafa ni yakutira yena alikoba ati bandi banga bamugwa butwa ngeimwe ba manager ababembi timuli mukutya olwa kino kiriwo amazima gali tubajja kuyira ku ba manager amazima gali nti olugwaneza ku muto nga kumukulu kwerukoze kikwe rubulingirire so twidinga gekigeme kya mulirano awo shiwadiru wena teganga to wena kiri kwa kiri kuida so kiri kuva kubano kubembi twana twagwere mitima muitaka twidinga kiri kwira yetuli aye kiri tukuba wonono kabiringa bali singa kola bintu bino kabiringa tindi bano bene baife bana bo munkwa kabiringa mikwano ne kiri tutusa kwe bizibu bityo gine mikwano gino so byatusobera ati tudunge tujya kigemamu titwidi kungere rido so ati kuba ku kirondola bitusobera hagati aho titwidi ku cyene okay cyatutuseku so sana embere lete yomulwaire embere yomulwaire okuva olwaido twamutandisseku wali kuwembera yosoba kukoto ba nani kwayenga tituli bulungi olwokusinza nti agatali meko betige iguta mugeni olwokeza ku kino bwacha kuncho byakyukamu kuboedo yabere mbera yindi kabiri obwire kabiri yaba mumbera yindi ino kaisa butalo mbera yindi sobulere bwali kulala bwefuula encho ne igulo yetukubira omulanga ati bana sawa yabuti ekizibuti kidino mbanungi ate bizibuti bidi wa moga igati bidi wa kibigwa obugwe agatali mekobe tige iguta mugeni tusaba alina obuyambi bona bana ba baba ba mama mwana mwana muri kutubulira gano ekitugwire kwe tukitegeera akasuka kachana kitaba mutitizi musobola okutugemera kubana tutoye bulangwa mukulu wa ifono aba yasobola okutembeta abana bona okubongera kuyembere mu maiso kale babe tuyanza oni manager nga yogera ko konife shakobye nekyo mwidwa iro buli kintu kya sente tatu atubasaba kembali nako kona abere mulungi ino
era nga enennembe erindi yali atandise okurekodinga ku studio wabula yafunye obuzibu nti bamutega obutwa. Kino tikiyaka gye buviireku wiiki nga ndala eriyo omu ku bembi ab'amaanyi e Busoga Vice David yene yalwala era ngono yatuva ku maiso ng'akoba okuba nti yategebwa obutwa mu maadi we yali agiire ku kivuulo okwemba ebintu byajja bulungi yena bamutambuzaako so bambi Yazidi yetaaga sala yaimwe neyange embeera yali muti nungi bamulumisa amadwaliro agenda wala yembeera ekalubye bali kugeza ku kino nikina ebikalubye omwami ono Ashraf n'omu ku bamaneja ab'amaanyi e Busoga wano nga bamaneja ekitega butwa eri abembi mukitegeireko muli ekiri kuva tuzira buyinza nti tulina busikaani obusobola osikaani ng'otegeera omuntu alikola emize egyo andidi nti emundu ya Katonda ekola ino okusinga byona byona. Ekyokubiri tufuniemu obwewaliikirivu kubanga wolunonera omuto tegeera nti n'omukulu lujjakola ki lujjajja naye wekigemeire ku bembi kuba saawa eno Yazidi ali bubi mulwaire muniiru yeeno obulwaire bwamutandise tuli kwenda era bamutwalire ku byuma okumukebera tukali yeena azuula bulungi so wekirigemera ku bembi nina nkani yandi kujaja yene bankembera tinungi amaze mwezi oba ebiri tasituka siraji so yena banke mulwaire wekigemera ku bembi nidi nti kijatandika kabiri kuno na kuba manager era nze ndi mwewaliikirivu nti obalo nasookera ku nze kuba nifa abantu otukoze kuku amaina akatontono waire nga litwenda ino kwemulikiza mu kamera ayo olwembeera olwisebe eriwo oba olina okwogera ku eri ensi yona yona aye nga YY Media nenda okusiima kubanga otubeererawo ino by all means kuba ni wano mwidwaliro embeera gye tuli mumbi ino tuli kwetaaga obuyambi ayi muna abembi tibaliboneka tidio babembi basanukira muntu ngaafiire baide bete mu makamera nga babairewo tiritegeera kuba saawe n'abembi betuli nabo n'abatono ng'ate abembi bangi Yazidi akoze erina iwe oliko bambukodi okuba dansolo kodi iruga flow nti ono wembaire takugasaayidukira nti ekiri kuwembaire nekijja okuba nikuiwe mbukodi okuba luga flow kodi dansolo nti muderega abembaire ayiwe nakida kutuukako ate bamaneja abembaire nife bamaneja ab'ebidongo byemukoba nti nebyo ebiriku aye abemba kali kwidda kumubonako abembi tulina batono osobola olingera ku ninamba eriwo ndibabona naba abali tubeererawo batono ndibona ali chaini nabona Maxi ndi mubona Maxi mubwene yena ali awo aye mpegano ngoli muganda wa ifaviro oba mubulamu obwensi awobona amakamera ole ninze no ninzo ezani kye bakola kulumbe nti oba ebiye kye bali kola abembi abasoga mwide mubonako ku mwana imwe ali mu mbeera mbi amaina ninze Devi Max Busagwa ndidi okulwa munange okubona ku munange bwenfunya amawulire oneka Busagwa iwo oli muzibu Busagwa bwo musota Busagwa bwa muziki Bera utandika okuba engoma daifu dikuba mbulunje ino Max amawulire ga Yazidi gakwagainewa amawulire ago ganda gana kendi waka nga amasimu gane gatutuwera mba ndi kuno ndikola nti tingambo na host ya munange Richard ngatayireyo ni Dr. Hussein kaina ako bakayigana amawulire ayi bana Richard ni abika gana amawulire ki nalimbika bana so bwempulire nti mukulu ali gano mwirwaliro nakubabe kansoke mukeno mali nende benkole ebindi ayenga ali mu mbeera kisofa embera yali mu amazima gali nti iwali kutuboneyo amazima gali nti embera Yazidi jali mu mbi tenungi nakatono era yetage sala ninjino bityo ni byatandika mpolampola kumuganda ife bayisi twaje twamulambula kwekeyo nga tumulambula mwirwaliro wa yatwizayizamu kwa amani mpolampola paka mukama buyayize bibye kino kiriko biba nti atandise okuba tegoba butwa tekiri kubatisanga abembi temute kuno amaadi ku bivulu
amazima gali nti kyeralikirizamu era nga abembi tulina okuba careful kintu kino wairenga era mukama nakola ki nakuma iwe oyinza okwekuuma ino ndibwe ndakubera muganda nge wayiwayi nti omukulu bayise oyo yali musada omwegendereza kwanza tambula emyaka gyali mingi nga okulya ku kintu nti akulya kintu wale bambere ku mikolo nga muna kizibu so katonda yena akuuma buki kukume aye buno gwe mulangiri abantu abalikola ebintu bino banamulekere kubanga wadatula obulamu bwangeze David Max olwokuba nti oba ndi kwemba bulungi oba okuba nkubya olembo oli kunumira abantu ndi bwe naba kenfire tojja kola tojja kwira muyembe ne mbedange tojja kwira mukuba nayo bozi lyange lyankola ki nalyo so ebina bya bwerere bwebanga eriyo enkuniziza at least dakole ki nkobera mu bulungi tukimalirize kutakusinga okuba nti oba kantu oli obulamu bwono buveewo oba oli awo olw'ensonga tomana tusobya tusobya omuntu ayinza okuba nga oba oli awo awere omuntu obutwa kubanga oba alina kyeyakola ki kyeyamukola aye ensonga ekikulu kinti tola butu okole ki omugwe bino ebintu biwanga sobola okumalirizanga so ogwo nomulanga gwange eri ababikola nti mulekere tukoye kamutwere ku abantu baifa ab'omugaso kale echaini nomukubembi abefiiriza ebiseera beida owamanaibwe ali eno omulwaire mubwaineku omulwaire mubwaineku ali mu mbeera ki embeera gyali mu omusoga akoba ati tewoomesa anoga yanvuluga embeera mbi eyungula amaziga akoba okuba nga yategeba butwa mbu era nga abaisi yene bamutega butwa wakikobebwa kimuli kutya imwe nga abembi kiri kututiisa ino n'abandi kyenda kutulumusa mu ndongo kuba ekintu ekitwala obulamu ezira kyenda wala okulya tujja kulekera kulya mu tawuni era nga yewamama obudwege era kibonekeire okuba nga ekyemisana nja kwirangayo obudwege oba omukeire ndi eyo kubanga abali kutuwa obutwa abaswise amazima gene bali bakatutwala ku omusaada omunene baise ekintu ekyo kyatukuba wala ino enakweka tuli ku mutima amaziga tuli ku mutima ni mu kiseera ekirala yabamala benda era kabini mu kiseera ekirala ni mukulu wange kubanga Yazidi bamaama baife balala mama azaala naira ku mama azaala Yazidi omugenzi nayiwumbwe so kiri kutukuba ino wala ino ndikwogera n'enaku y'amaani tuba n'ekintu ekyo ali kukikola amale gatukobera kyayenda tudda kukimuwa aleke okuyita abantu ab'omugaso abantu abatutumwira obusoga buno kasookobe bu music eriyo ku kintu kyakutuukawo ku nga kino waire nga kiri butwa ng'oli yakukola kuku ekintu kyona kyona mu music mu music newe mbaire nkalifuna ino kintu ky'amaani aye ate kabiri kino ekirimu okutwala obulamu kitiisa ino tebagootananga kukolerera oboziryo era basobola okuligotana wajja ku stage nga byoyemba tebiri kuwulikana tibasobola walowooza oti obuzindalo buwere mu amanda nga niwe oweire ku amanda tibasobola so bambi tubisekeramu ayi nga byanako embeera muganda waife yalimu Yazidi tinungi yandibanga yaweebwa butwa so ali wano mwidwaliro iganga ku Maria osobola okwidaga mubonako n'obuyambi bwona bwona oba oli awo oba mulwaire oba olekeire okukola era tukidde bwidi nti abantu abaidde okubonako akasente kebakuwa kebakulekera nakuyambako okujja okugula eddagala kwebya basawo baba bakuwandiikire so ida wano wamubonako naddala abembi timulukwetanira kujja kubonako kuba naimwe mbu kibuzibu buliwo abembi basoga muli baavu oba era mitima mibi mwendeza emitima kale buli omu alina endowooza ye
buli omu aba n'endowooza yaye nga nze ndowooza nti bana ekigema ku mwembi munaife tusitukirengamu paawo abandi oluisi bayinza oba n'ebibagemye aye nze nsaba nti ekigema ku munaife tufungikize walala banange tuboneka gatumuukirira munaife tumutaase kale bambi tuyanziza oyo ni Lee Chain amukubembi abakabi n'ekindi ndakusiima YY Media ndakusiima ino banange aba bana YY Media tubende ino tubendere irala awamu ni media dona ediri kuvangayo nedisobola okutuukirira nga ife abembi tuli kusiima media ede damani dona ediri kuvaayo datutaaku amaani dasobola okulaga ekiba kiriwo within time banange mwebalire irala tusaba Katonda mwena abongere emikisa mugeyiga wali YY Media batabawa butwa kubanga era abagaba obutwa babibona dakoba ati nani oyo ati tujoba tuti YY Media ayenze nini ozairo nampo obutwa muze mugwange mukambwe